Chatika Yarena Yesano. A bit take Bruni 50 to 100 years, and some what my decide media AD. 50 to 100 years. Yes. Chatika Yarena Yesano. A bit take Bruni 50 to 100 years. And sana what me a Juma years is here. Oh, who now quite what in Fiddy and a bay and so on, sir. Nipa Biarano. A Juma Bia oh ye. A Juma Bia oh ye. Na say obey no way ye no way perfect woman and no miensa. Okay. Yawo Aduma Chadie. Okay. Yawo dear was here. And a yawo experience. Okay. What I say? She say Yankopon de a bibi echewa aye adum bi e wo kwan bi so. What gift you? Yes. Odi djuma na asa odi ye adwuma no. Obesa sua no ma bi afri nchenchen aka ho. Na emienu. Okay. Na oye kwana na oye experience na wonya experience kire se ebi ohono ma obetima ye bibi na wanye ne yie wa ye mfomso kakra obesua de afri ho. Ebi a bibi anko ye nti obeka no ma sia ni san ekọ ani mu na wonya experience ba. Eno nti edru time bi a se ye de dwuma de bi hye obi nsa ye pe obi a wanya experience wom. Okay. Obi a waye bi pen na kire se na onsen kofa mfumso bi ye den emba na wo hwe abibima mu ha se ya wo hwe Ghana se na okọ abusuan bia mu a omeka kire wo se na ye sei na digi sa dwuma wi what ya say okọ abusuan we mu a se ka no asma pa ntehyewa o de kọ na hono ma obetima san simple se ye kano obi a o set dompe last me ko hu man bi akura bi ase se o dompe e twist na se o ka dompe na asiani a ebe ya ofekeke onko school na se gegra na asiani ya aduma chede o so mu se ya na wa manipulating kakra na aka asiani on te ya onu bi oda what you say on sabeti ma fu mane aka kire se fako ma me we ho ata ma me ho what you say ya aduma chede wahu na eno na abibima mu ha sei no se obinyanya sa aduma chade no pe e wo na busua mu a yetimi pass ma few people. Okay. Enti okuta sa duro no won nsam na afei bronyi de na o se won de won ye nhwehwemu a na o de abetu dwa no wasan ko school akwa wasan ko sua de o ye no ho nim de aka ho owie a obesa practice ya sa anya ho experience 21st clinic eba ya nyande ya sasiatika ya de ama nipa pempem na ya de afa ensem apie enti experience no kuta yen. Okay. Edra edidi dwuma no enye easy eya bibidro so ati ase. Okay. Na degrees aya bono ehun school aya kono enye easy enti me ka kira wo se onim se at now bronyi ni edra o de sasiatika ya de so be your surgery. Yes. And so na saba painkillers na ono ma na akọ na asa abafam kakra eno kwanfo na otie la ke na abafam kakra akire na aba obesa na abafam kakra akire na asa aba ebedu mre bi oba no painkiller no won sama time bia yeka enya adwuma last minute ni ayo surgery minchwa no your friend say professor bi owo tech Kwame Nkrumah suaponi mo. Yes. Ya me ma ne ba ho me ka say me kunu ketwa no oka me ka say o mro say onya bibidro doctors ni me kai pa 21st clinic de bibidro ni yakwadalem na eba se medical nsusu a wo mo sua de akwa akiri into mo no nya bibidro doctors say hani bia akwa na oba ho no se da ko oba be di adanse o se nkofo mu edro na me say afia na obeka enti mo sua de ankasa akwa ani mu enya se bi obi na nad bi de edro bi ache no na wonam eno sa akwa no so sa ayeko sa enti wo hwa nipa dodo na no omo ahye omo say bi ankomo be surgery because of omo sciatica condition no ya na omo kum obo hu no ma davet omo tie enkanom de about 21st clinic na omo hu ato na ye hu hwe krampo no say enim say enye ya anka ye maame former deputy assistant regional minister ko kadem obedi adansi after a treatment no what you say ye nim mpanyimfo ahodo bebre o Ghana ha say ya omo ti hwiriche mu sesia because of say ebia say bi o man be ya hwe ye na omo akoye surgery
Oma ka shulche mu nyese bi o manya stroke sciatica ya de ya okọ US ne e fa na say abrofman mu sesia na ye wo nipa bebre oma ka shulche mu omo be fa nurses for na so for ye den e ko hono mom ko ye omo home care enyese bi a friend say bibinti nemom ya de sciatica ya na stroke na so for no omo anya no aduro papa omo anya no aduro. So what you say? And the painkiller last minute driver be oba ya so ye. O say abochire say drivers ahodo a wo hu omo ama ase enei omo nyina ka hwiri che mu no osuro. Say ono so be go through operation and as surgery. So what you say? And ye can say ya na enim de ekapa. Okay. Because experience na de ekutayen. Ena so wuti ni pedua na ase a ayarasa na yakuma bi the 21st clinic still the sciatica experts so the sciatica experts would wani betri mo tantra here run about Accra hasenum na watimi akwaje ayarasa udru hwa ya signpost and access signboard no esi hoboyi sanso so na Kasua Obom Road New Market ho mepacho ECG for abebie home office fufro ho ne hwe ni mo ho pe na ye wo Asante Mantem Kropon Kumasimus ye wo ehwa overseas ye ne Sompa FM 93.1 na e wo dan kro na mu sanso so na sunyane nso no ebusuan behu yen e wo eye sunyane a teaching hospital na say regional hospital no first gate na hwe ni mo no baby a ATM ofidie ni se no eho na ye wo breku mamangwase ye ben Chris FM go so abotan so ye ben Success FM oboase council quarters call junction ho na wonsa ebeka ye nkranza so ye ben Children's Park Canadian Bank dynamo na tachiman so no ye ben Agenkwa FM anase sunya no kwan so ho ye ben market no obetimi akọ Canadian Bank dynamo na ye wo enkrabata ne doso wodwani chemu otema community 1 a ehon so ye wo ho na takra de fie kuma number 9 taxi station ho takwa ye ni Roman store so no na edi enhwani mu na afen so tachiman maka temade no Roman asafo na chipe na ye wo obetimi afa bay na one doctors na adwetwe nkomo 0540 311 311 0540 311 311 and that's 0249 311 311 0249 311 311 21st clinic the sciatica expert yade bia bi nso abofra na nyamfinhia be se doc mo se enfie be se dumiensa na asesen if akola se obi isi so a enfie se na wo se onyansa na obetimi aba mo oh be 12 echo 12 years se nipa na di enfie 8 9 10 na so wo sciatica yade a onfa nombra oh enkola na omanya sciatica no so bi no betimi aba onfa nombra okay okay asie nimdia ekuta ye no ye nimdia eka okay onfa nombra the nim na wia no so yen so kan yan hwe nanimu anadwo ebusuya that's 21st clinic for you the sciatica expert afa yenko na enanu ada na wotwe se ne de to be maso no doc ye kasa edefa urinary incontinence ehun ye sha se na obi besi mu bra ye bie fun no e ka se de ne ye ka ho asem enne bia wa ye krado ti obi nso enya kwan ti omunyina aye krado ti Sompa TV Tarawan TV ne Sompa mfidi ahodo ne nyina so ede ne ye kasa fa ho na ye mfansi na ye nto aso mfiri ho adaroma yes mama sanchi atiefo bio because I feel be sha se enne de no on say last week ne ka say urinary incontinence no eno ye abra enya wope na junso afiri ho aba say afiri wase aba say ye obema mu na afiri aba enya wope onya ya anka odi ahye wo ho so wo ho na say junso na aba abonten na ha adwen pa yi ana bi nso ho no ma say junso e ka no na so wan ka no ho ntam a na junso na ya aba timi fa junso nhye na ho timi fa junso nhye na ho nche ni nyina urinary incontinence okay wa hu enna ya ka say ye wo mu ahodo yes ye bonu taw na yakọ ayarasa na akasa so sure ye ka say ye wo mu ahodo ye ka say ebi ni say stress incontinence stress edibi a obeye na ede pressure bi beto o abdomen anasa wa yase na enam so ma
dwonso afiri oho apie ebi ne se bia obawa enti obi oho no ma obawa pebon se dwonso aliki aba out sanso na obi oho no ma sere keke no onye bira no se obesere na dwonso ya den apie sanso na obi oho no ma sneezing so ohwentin eno so no etimima dwonso apie wati ase aha obi oho so o peja bibia se o se de o peja na dwonso ya den apie eno na ye fra no stress incontinence ana ye wo urge incontinence urge incontinence no ye abra obi dwonso ede no na ontimi mfa dwonso enhye no ho enti ono net ho abon se wo sare preko pa girigiri no wadwane akọ adware anase washroom okodwonso obeka se na sumezi ada dwonso ne ka ono nti ana atena ma dwonso watena ho sa ma dwonso aka wawie enye ono a ontimi mfa dwonso enhye no ho nche urge incontinence because eno so nyankopon anya na sa nyankopon aya ne se anka dwonso de okrampo anka wa se otimi de hye ho akoduru ba bi a ewo se uhunu se ha se dia metuma gina ho adwonso na watimi adwonso kama ba se sa problem no ba dwonso nya de wa hwe ne yi ana o ya adwonso ho like I say no ye urge incontinence and ye overflow incontinence no ye abra adwonso twa na ase no bibi ablock honom anase bibi nti ukodwonso adwonso ne nyina emba entubo se ebi akam na se ebi kamu sa ebi ohono ma okotena ase na ase adwonso no bi eliki eba ena ye dribbling na dodo na no akoye se mmema na tanya sa condition no pa o ma adwonso awie no na se okotena ase a na ase adwonso no bi esen firi ne be mamu eba na adwene se wadwonso awie but ebi akam afia na okotena ase na woto na ne nantie so na eba the fact ne se ebi timi etese wadwonso ye no ofili se onya ya nko beto aso adwonso no mba tena se adwonso no bi akam what you say on se adwonso de okogina ho na se wadwonso a utimi fili se asa aha adwonso twa no mo ayo ho bibia anim bio but ebi timi fili se ase minya ya nka mesa adwonso ato aso ba adwonso na akam aha ena obi so hon so a on fili se adwonso no bi akam but se okotwa ultrasound ye twa ultrasound na timu say wadwonso awie no dwonso no bi akam ni nyina mma nti Sarfo na timi breed infection pa ye aha enti ana eno so no e wo ho bi wo ho no ma na ase bibi na block ase ni nyina ye kokko sese na ebehu afei ye sen wo mixed incontinence se obi wo ho no ma abra se ebia obowa na dwonso efri no na ase na ase ne bi mu aba no sa pepe so na dwonso sending na se wanka no ho ntemo a na dwonso na ya bana kire se ono wo saizi ni nyina bi bia wo budi nka bobo so ya mix one wo ni nyina bi wo aha nti e bana sa na akọ ha adwen pa yi ana yesen wo functional incontinence eno ye abra nipadua ne de anka bibia ye okay na mmom no ye wo yare bi wo nipadua ne mu a enam so ma ontimi nka no ho nteme nko ba bia wo se odwonso enti e bana sa ondru ho na afi na dwonso na eden afri no ho aba tiabana say functional incontinence ebetuma bana say bia wa arthritis kotodwemu how anase stroke bi adwemu how anase problem bi nti wantimi anka no ho ntema ndru ba bia wase odru na sana wadwonso obon say wadwonso agu no ho ane ye fe no functional incontinence mana ye ka say ye wo normal hodo a etimide sa incontinence we eden eba enti yenko first video na because ye call ayarsa no ma ye be hia sa video we ti yenko first video na yen kirekire mu ansa ya to aso na ayarsa no honom no ya ye no fast abusia Sompa TV Tara1 TV and Facebook Sompa TV Ghana and as Sompa 106.5 FM Accra na dear doctor HH no wani tuemu a anasa won sesimu aye ni nya wonti na so hu sene ne ma esi etie na wate ase eye doc ento aso yes ento wo hwe video ye wo television yeso a obahu se nipadua no ye wo ba bia dwonso e sha se free na ba bia ye security dwonso pa no eye kidneys no and the kidneys no na wo hwa ana ye nsabo no eno na eso ne ye moja so na efin na ebe ye afri mu no eno ye efin bia nipadua no mpenti wo se de ba abonten enti e de fa drobe mu ana se pipe bi mu a ne dia begu dwonso twa no mu dwonso twa no mu aye no ho te se balloon no enti se dwonso ni begu mu kakra ya wa nerves bi so e connect no na etimi send signal information e kwa adwen mu e ka kire o se
junso na bedroom pempen so pe junso na eden eba junso na edo enti eye ma wi na say junso na de oprekope na afi wa eden wa kwa junso na junso twa na ase no adenti a junso begu junso twa no mu abra emma abonten ye wo kataso e wo junso twa na ase ye wo kataso mienu ye wo internal sphincter na ye wo external sphincter se internal sphincter na akoye se kataso na e wo junso twa na ase pe na se balloon na ase pe ana ye wo kataso e no so wo ase kakra enti de wo balloon na ase pe no se junso de okese na se onye ye wa adwen se oba junso pe enu di kan bie automatically enti wa adwen no send signal na afei akọ ojunso twa no hono sphincter na bie eno na ma se junso de o na wo ti ho na se junso de okra wo de wa ye wa adwen se wo de hye ho ache enti je se uwie o program ansa na wa soro akọ junso ti o enti abra wo ye o program no nyina no junso no de ahye wo ho enya mai okay but onye sore se wo kọ junso onye dru junso bu na no ura wo shuma won hwe ya na junso no ase de o anka wo ho ntema na junso no ya ba because adwena communicate say wadru ba bia e wo say wo junso enti first sphincter na de kan bie okay aka say obema the next one no kwan no ye wan kasa na wo makwan what you say eno de wan kasa wo pe e na o de be makwan enti say wan makwan a emba external one no but first one de kan bie pe e ma wa let say wadru ba bia e wo say wo junso enti no eno de na ma na count den na afei wan kasa wa makwan na afei aba enti external one na de wan kasa betima control enti wo hwe video na external one no eno muscles bi na sum de wan kasa otimi control no ye wonam bia eno na sum eno na eboa na amia ma hono makata yes eno na wa ase no tina aboa ma hono ayeden akata eno efre no pelvic floor muscle eno kuta asias sphincter na kataso na edik etoso mienu no enne kuta sa kataso no enti sa external sphincter no muscles na ekuta mu no se ekoba na se muscles na yemra obahu se o control na nke wo se o di control sa sphincter no eno so sa control no so be yemre okay enti wan hwe ni ya abra wanye wadwen se obadwun so krampo no na eba because e hono ma yemre enti abi kakra what you say enti yenko causes no so de ede sa incontinence we nyina eba no first weak pelvic muscle your boss yes the boss sesia no na kese muscles na eso sa external sphincter no mu no eno akoye mre ana sa muscles na nkasa na eno ana so ye pelvic nyina eno ana kuta ye pelvic wa wodi o ogunso twa no de normal na ewo wa yase ne o lower abdomen nyina no ya pa ho ni nyina na yase ho ni nyina eno na man ekuta no brane se de be ya emu engogo ese no eye nam but eno so san koye se elastic ase tire ye do bo emu timetwe ye de chechire ye sika no rapper no aha se ye mu na emu den but the more o use ne emu no ye den ego aha enti eno so san koye mra na afi ama se de o betimi control ojunso twa no hono mo no eno so aye den eno so eso ate okay enti untimi quick pelvic muscle no eno betimi de sa incontinence na aba enti u bowa pe na junso aliki u bowa na junso aliki na normal hodo e betimi ama sa weak pelvic muscle na ba no eye nyensen enna ma emma no titru eye prone to incontinence esen emema okay wahu nyensan first obekwa awo so obechem ho be ba ebe kata ni nyina no ma we no ne elastic na so no te ebe gogo ebe yemre wahu international bebre ne kwan ya efa so lifting no ma peje no ma ni nyina eboa ma sa muscles no ebe yemre okay de to so mienu overactive bladder because overactive bladder once junso twa no mu ankasa no aya na se junso no eba mu na ye ba junso aya na contract kwan ben so et say the contract e be kamwa say the be ya be push junso na ma na ba out say because overactive bladder na bladder need to me contract anytime abra enye numre I was a contract e brand so ye but yes ye kind of overactive bladder okay so what you say a bit na ban say e bia chemicals bia be irritate inside and na say problem binti ama junso twa no etimi contract abra na mre no nso ye okay 3 ye wo urinary tract infection
infections bi a betumi aba dwunsotwa no mu se ka se infections a emmo wan keto a every ebia abonten akọ nipadua no mu titiri odwunsotwa no inside ana se emmo wan keto bi a ewo odwunso no mu a ewo dwunsotwa no mu nti no ebe cause inflammation honhonu bi wo dwunsotwa no mu na akọfa saa ohawe ya den abro enti eba na saa no so irritate saa dwunsotwa no mu na ema no contract taman wo se ebe contract so what ya say enti Sarfo no na ya na bia ho no na ya se ne ya ebi ho a odwunso a ote ya wa akire ebi ho na be mu hyehye na ebi ho na ya se den hyehye no ebi ho no na se ekeka na se ya ne hene saa anya se ebi a wanya namu yare dwunsotwa no na se eye dwunso mu haw wahu ana wanya yes ana wanya enti no so betimi de saa aba ebetimi anam so ma wadwun so ntentem kra because of say ebe irritate dwunsotwa no mu ama time bia etimi contract ebra empese be contract afei yewo prostate enlargement eno ye mmema afa prostate no ewo dwunsotwa na ase pe abra wonyini na no so ye kese say ye kese a sense duro ben na say pipe na ye de dwunso every rubber no anase dwunsotwa no hono me de ba abonte no enam prostate no mu pe abra prostate ne yakase no etimi mia dwunsotwa no eba na sa o control anke e was ultimate do control say the obesi adwunso no esote because eno kwan a sa adwunso no be famu apie no enam say prostate na kan na mwanti no abaya ketwa ente bi ho akogina ho ksa wo dwunso krampo a dwunso na apie no na ya tia ebi ho no ma wadwunso awie na wakotena se na afei dwunso na senso ne esoso kakra wati ase tama wakogina ho se obadwunso no otimi che ansa na dwunso na aba ne nyina kire wo se ebi ho no ma ebi na prostate na eden akofa aba afei ye wo ebi te se nduro ahodo a yenom ebi ho no ma nduro a wo no munti ena ma onya problem na onya no ebi te se blood pressure nduro bi ebi te se muscle relaxant obi ho no ma wo se aya na no honam nyina atwetwene na ade okọ hospital na ama no nduro bi a be relaxing muscles no ni nyina no ebe esen be relax sa odwunsotwa no enti tama e wo se e contract no na dwunso ni nyina timi ba abonten en contract sa enti wo dwunso kra na say because of say en contract ye no na dwunso ni bi akam enti sa muscle relaxant ne nduro bi a wo nom no eno so etimi de or how eba dwunsotwa no mu muscles no muscles be afana the trusal muscles eno na contract kamwa ma dwunso eba out ekoba na sa relaxing intentimi nkamwa papa what you say ena obi a no mu yedu pa ebronyi be kase obesity yes so omu edu aya na mostly no all the pressure to or pelvic side any muscles ni nyina and once a pressure be da so no one pressure da odwunsotwa no so two pressure da pelvic muscles no so enti ekoma na ye mre with time ebanasa also betime afa so anya urinary incontinence bi enti omo amutaye obese pa no mutanya sa condition we pa wahu akese 4 pa yes ana de yani enko ho ena ye obi a wotanya constipation pa ayemtim enti obi a wotawo chronic constipation no aya na ono so ebetimi anya sa condition we amana ye because it say e ba no te say nyensen no eno so timi di ohaw ana say pressure bi ato dwunsotwa na side because ba bia wajana ewo ene dwunsotwa na side no aya na eben enti the more compact ebe wo ho in terms of ajana no eno ebe the pressure beto dwunsotwa no so eno so betimi amana contract abra enye nemre ana say dwunso kakra bi ba mumpa na kire say bon kai say ase odwunso no dwunsotwa na yema na kire say wo say eba out yes enti ye de besi ho na yemre nti na ya hwe eho ayaresa obi a before say ebe ko ho ayaresa no doc ma dodo na these days homo ko wa ya na yeta atwa wo mo cesarean section e bi omo so omo nesa urinary incontinence intem no say na sitie yes cesarean section no who say even nipa bebre ya ye nipa bebre CS ama nam so ma mo wo siatika what you say obi minim sofu bi a ode no wife buy ya so ye because of CS na mo ye ne CS wie na no onya hotoda osori no honam nyina hyehye no honam twetwe no siatika ya de na asona ha ne ade
ana no kwasam no se won se ansa na ye be ye o CS no ebi ho no ma ye wo pane sure anesthesia said the bear on te ya wa bra ye twa o e ku sa wontin na be ma yes sa pane no ye de pane ewura na se by mistake ekoka nerve wo spine side na problem aba 2 edro na ewura mu no ebetima irritating nerves 3 abra ye ye o CS no se nyamya mpata na se ebia sekan ne bi koka nerve ne bia problem aba esan se atenkantini ne bi no yes atenkantini ne bi no esan se nerves no eno na control ejunso twa no se ejunso de wa me ka kire se na send signal what you say na ka kire ya adwen se ejunso de na ama watimi akodwunso okay ye betima ya obi CS awie na wa sha se nya urinary incontinence because ebia akoka ada se sekan ne bi aka nerve ne bi okay ana se panye ne bi from na chika se no akoka nerve ne bi ana se panye na ye wo no chemicals na akonu mu no akwa irritating nerves ne bi enti ama nerve ne betimi ahya se send signal akwa wadwi mu se bladder no ana se dwunsotwa no en contract en kamuama dwunso mra abra enye ne time okay ebe send information abra en se be send information okay what you say ebetimi ama dwunsotwa na kamwa anytime se bra what said the adwuma no asai bra ne yes fault album eba na sa ehia repair okay na atima san bo ama na asma ye na adwuma said ye was ye na adwuma okay because ya hu bebre etimi wo obi pane na from there ontimi nante me colleague bako ye kase wodadem ono so ye radio presenter sa o kumase o yusu crutches CA o ye koye ni CS o kowo no ama sese ni Jones osem so aye bibie wo ntina ma me bisa sa asem sana tie ebi o hono ma etimi ye o CS wie na ebi ajonso abakrampa ajonso eba anhwa wonte yes na chese nerve no ho ena chimatoka krabum okay now wo ka say your friend is saying muscles no so weakness no na say obi nso nyina omo dru omo menopausal age ne andropausal age no so no say na ya na ne mesiti ne the aged people no so say na ne because definitely say ne wo nyini dia ne muscles definitely no so be weak yes ana yes ana tie won say abra wo nyini no na onipadua ne nyina no ntwamo say yemre aha and this ana muscles no say them because why you know for long time okay abra o ma me wo to ho o sori nantene o ba o mpanyin fiemu nyina no pagya no ma wotena se o yusu sa muscles ni nyina abra o nyina na eno so ebe yemreba okay but eno nkire se ebra abra o nyini nkwa de wo se otiminya sa problem no dabi okay what you say obia ne no body e ma fam say no estrogen a play role yes hormones are and also no say e wo nipadua no mu a and also kuta yes sa muscles no kuta na brand ne ade abra o nyini no and also say wo be sha se anya hormonal imbalance e wo ho say eso te sa na sa akonya na anka obetimi anya anka betimi de friend say ahonde aba sa muscles no mu no and also eso e bete wo be sha se anya inflammations ahodo e mu be gogo ne ade enti obetimi afa so aye anya okay what you say okay enti sa be penete ba abra wo nyine so nyina anim se so wo be man so a ebi wo hono ma na prostate no so e be yekese sa kwan no so no betimi afamu aye anya enti abra onso o muscles no se san be weak no ne nyina ye factors a eno so betimi ama abra wo nyine no watimi anya urinary incontinence a risk factor ni bi okay afa ye betimi akọ treatment ne so bota ye tetiru correct enti say ye ka say ye treat sa problem we ya eno ti a ye kan share no say the problem ni siti ankasa na ye share normal hodo e de problem ne den eba okay so what you say na ye share normal hodo e de problem ne eba enti ye ka say first the e de or how we eba the e kan e weak pelvic muscle okay weak pelvic muscle enti yemfa the next video ento so na yenkire ahwefo ha say okay weak pelvic muscle no ye ka say some muscle na anase nam na eno na so ye dwunso twa na ase as elastic no yes as elastic enti wo hwe tv no so a wo say en na san ase
your pelvic no every osisi na chi pe edefa wataso edeba wayase nyina no dompe na etwa honom hye nyina nie what I say entu hwe de wa ase na ye pelvic floor muscle no enti de wo wayase honum nyina no ena kuta no bra ne se de be ya ensa ne mbafam so what I say okay enti eno ena ye ka se ebe ye mrepe na ama o control abetimi a control time I was o jonso no eno so chimato ebebam enti o bo wa na wontimi nya control papa ewo mu nti no na ama jonso na eden aba abonten enti say ye be hwe kwan a sa muscles we abra agogo no kwan a be fa so a strengthen no kwan a be fa so ayeden a strengthen no se de be ya ahwande be san bam okay na atimi abo ama wo kɔbɔ wa emba abonten okay so enti ye say ye wo Kegel exercise eno na ye exercise bia se wo ya ebeboa na atimi abo ama ahwande asan ba your friend say muscles no mu abra onye no ma drompo enti first nano anase last week ye kasa no ye ka se o be dwonso na se ebia wo ye oba wa wro ho awie no na se be man bi ba utimi twa dwonso no so what I say de be ntia utimi twa dwonso no so sa muscles we ya wo ka twom kakra okay enti wo ka twom kakra na obon se dwonso na twa na why de what ma kata wo ho okay sa kwan no so a fa so e kata wo e ka twom ye no a honom etimi kata ya e twa dwonso no so no en na ye exercise no what I say okay aha enti ma video no and play na yenhwe sede esitie enti sa wo ka twom sa na wajam o ka twom sa na wajam enti eba na sa na eno na exercise na wo ye no ema ne mema nyina na ya na say yes mema nyina ye okay ema ne mema nyina okay what I say ba sa exercise we na ya na eboa ema no bebre e wo sa kwan we so ebusia ma me mo doctor wa ha say no oba wase wona na se wakosue kuma no aya recent me de ya na me penipempen no obi atiase oba se bia otwe na ebo ho no me pa chawa se o chima komu na se o ka oto ene se bi wanemu ho no na otwe ni nyina amoa ai se wo hama komu na waje me no na wo ka ho asem no ai se wo ka twom na waje mu ai se wo ye breathing breathe out as a wo che ho me wi anu asa eje mu no entesi a metiwe me ye bi sesi but wan hwa wo hu wa wo te obetimi aye sesi e nti asa wo ka wo to no ne wo sabi wase no amoa na waje mu ne da kasafonyi ne so Sompa TV ne Tarawan TV ne Facebook doc afi obetimi ato me da se no na waka no eno na waka no so enti se wa hu de o pa kire yi a pa cho waka hono ma achum kakra no e wo se o ka chum kakra be 5 seconds okay ebi I ka say 5 seconds a play ke sa 5 any botete enum yes ena what's a jam okay 5 seconds o ya o ka chum sa 5 seconds wa jam 5 seconds o be ya sa ebi a be 12 times makoma akudumienu ba dumienu eno the whole day ananse anopa ananse sen meba ba do mienu no obeye no sa 3 times a day okay what I say enti e no sa wo nante kura obetimi aye o ti ho na sa wo nya bia obetimi aye what I say sa wo da ho a obetimi aye ba ya no mostly sa wo da ho na sa wo ya kama pa wo da ho na wo ya yes okay enya atopa bu sa wo ya de ebe me wa hu se o ye na yie pa tie obo se de mami ka ye ya oh yeah obon I said there o twe wa fruma na ekomu I said won say line na da wa fruma na side sa akọ akose kuma na line no side ho na no I said eno so ika wure ma I said there o twe ho no ma wure mu no what I say okay and as o pese o hu say o ye ne yesu a won say mensa miensa sei no mensa miensa we o de butu ho wa butu ho no fa onsa miensa we eto fa onsa baba ko de tia ketwa we sa miensa we ketwa ba ko sei no okay there ya the ring she ho no ring finger no okay fa ba ko to oto number ko so
nafa de ewo nchanse no so to oto number akoso na de ewo mfimfin no fa to dompe na abesi oto na no pe no say you oto kwan na line ni mu no yes e kire ho no achi ho no do sa dompe na ewo to ho no da abesi oto na no pe fe ba ko si ho no enti se o ye ne yie pa bo se o ye no na mfimfin de no de o de asi oto kwan na no soro ho kakra no na eno be kom na epie but de aka nyina be stable okay de aka nyina de move enti utimi ye na se ohunu sa parent se o ye no perfect okay na che se ayarasa na eba no ba se ko ba no se o ye na ebia onsamma na o de asisi oto ho no na no so ewurom na eba de na che se onya ne yie okay onya no correct because ayarasa de o ya na wa ye ne yie na atimi aboa ma ayarasa na atimi aba wanye ne yie a onya no papa obeka se enya adwuma eya adwuma pa okay eboa mo oba nso so a wakoso ekuma na dwoho no yes itimi tighten fine correct ai ma na aboa no na se abie ni ade ne sa exercise we so ya ebetimi amwase aka atwom kama yes enti wo hwe video no kra otimi se de nipa no se ka twom na obie mu no o exercise holum nyina muscles no so ya kama yes enti se ebia kwan na efawura omu no eno so krampo no se emu abai kakra se de o kan ye timi ma ho che enti ama na ma se o person tighten wase a enye aduro bia exercise we ya na o de ko enim dog yes sanity all right enti yenko ayarasa to so mienu okay ya ye we na wie no se pe pumpkin seeds yes okay pumpkin seeds eno no ya den oko eno ye seed bi aduaba bi a ana America no say ebeka say aduaba seeds aba bi a seed yes seeds bi a eno se oko supermarket bi a obenya ka say ope pumpkin seeds okay eno de ewo ho se say de omoton cashew nut ne nkate ne na so fo ayimu no sa na obenya pumpkin seeds nso ka say ope pumpkin seeds supermarket bi a obenya bi wom onya na sa na wa pe abura nunwi yayi sa video no fi na o de ma ye na na enuaba bi na o de ma ye na video ni pictures bi no dabi okay eno e bedru ho okay yes enti enyi sa video we free ho na eno pumpkin seed no o ko supermarket bi a obenya aha o ka so pe pumpkin seed a obenya enti o to pumpkin seed na wa pe abura nunwi aburo anunyi ya friend of corn silk so what I say na fe wa pe kakaduro na de obeye ni pumpkin seed no so onya pumpkin seed na pe no onsama sei na fagu adie mu okay na pe aburo anunyi no so aburo anunyi no eno so be pe onsama what I say o be pe onsama na eno so odi aka ho okay na afe wa pe kakaduro no okokromoti baako na afei odi o yitwa na nketenkete na odi aka ho pe nsuo cup miensa na fagu so na noa manuhuru for 15 minutes okay ehuru for 15 minutes na watie manonjo ejo a nomno cup ma baako anopa cup ma baako anwumre no nomno saa ma ho ebeye 3 to 6 weeks obi a owo edge incontinence ase sajun so de na se wan kan ho ntama na ya ba waduro no okay empo so wo prostate na wo sa how we ase ojun so ana ase bia kam onso waduro no obi a owo stress incontinence also waduro no and the pumpkin seeds corn silk aburo anunwi no enwi na ewo aburo na no pe de ya mo no okay ena afe ginger kakaduro faka ho me se kakaduro no ka ho na no a na nom no se de me ka se nom no obohu se ubenya wa yaresa 3 yawo so palmetto what you say okay so palmetto eno gise yede numfoni eto TV no so
What you say? That's it. Fa no phone eto TV no so na ahwefo eno menim no twidin. We no the odi. Eno na ye pumpkin seed no. I say asa friend akatu. Okay. Enti pumpkin seed eno ani sa wokọ supermarket auto at say ya na tie. Okay. Yes, wo sa on sama na o de concert abura no nyina aka ho na o de kakaduro na aka ho. Okay. O de o blend o ye ne say na wa wie. Okay. Na wa noa. Onu a na wa nom ne say de meka say nom no. Okay, nti no problem. Yanko the next one no. Okay. So palmetto. Eno ye ya na no botanical name no Serenua repens. Serenua repens. Yes, Serenua repens eno ani. All right. Yes, aya na obi a wonim sa aduaba we bia no. Yes, no phone no do so say de be ya obetumi identify ne ye. Anya abe ana enya kube. Obi a wonim sa aduaba we bia no ma yehu comment section ho. Facebook oba comment section ho a na ode ne twine ma amayen na ahwefo nso anase atiefo atimi ahu kama na sa ope na duaba na pe dia abre enti se ebre a ase de pese ye ko tumbisa no yes ne se ya na wa pe na duaba no pe fe uvia pe no onsama sei onya onsama eya na etawo yafum ene nsuano bi we ya asesi koto etimi tibo otirim enyina yes and shede nye edi aye akahye bebre but esisi wo form kakra yes e wo form kakra yes e wo form kakra enti obi a wonim saade we pa eya drop mapa okay what you say enti unya ne say na penini aba no pede abre dia ase de eye kokko tum kakra no peno nsama onya no nsama say na boboso fa obetimi de atre anase dade bia oboso ama na pai okay pai ne seed na wo mu nyina no na wo de agu ade mu na wo de nsuo beye cup miansa agu so wahu na wape coconut oil eno so atre ma ba ako atre na edenom tea no coconut oil kube anwa okay na odi aka ho because the entire odi kube anwa na be fra ne se eno aya na enuane nduro na ewo mu no aya na anwa na timi yi no paaye okay eyi sa enuane nduro no pie paaye enti wo de anwa kube anwa beye atre ma ba ako atre de edenom tea no na odi afra nsuo no na wanoa no beye 15 minutes na afei eno obenom no cup half anopa cup half anumre anase upa obetuma nom na cup ba ako anopa eno ano no men nom mbro at cup ba ako okay se opeso a obeye na dry wa dry nduaba na ama na dry no ama na aho no na afi wa bobbo so ayam na ama na ye powder wa wie atrekitwa na yede nom tea no fa no atrema ba ako fagu nsuohie half cup mu na kamu na nom mpacho oba no ma didiwie 30 minutes time ansa na wanom didiwie 30 minutes time ansa na wanom wantie na ukonom abra wonya ndidi ya obobefono okay obobefono enim de eka won say ade ye ka no say kire no so wanya na according to na ukoye opa ebia na wanya no say de e say wonya no okay so what you say enti didiwie 30 minutes time ansa na one didi anwie na so ukonom a obobefono okay yes enti waja mama na ya powder no na wasa atrema ba ko betim de afra koko na wanom obetim de afra koko obetim de afra nsuohie one water cup half na wanom men no mbro cup ba ko ede okay enti obetim anom na half cup anopa half cup anwumre okay sanso na obetim ape de abre no pai no bobosoma no pai na fagu wahu sa container na ya na yede shitogu mu no sa glass container no pen ketwa ne bi okay na fele no be half o de sa nduaba no gum be na half na afi wape olive oil na say coconut oil kubanwa na fele kubanwa na ma kubanwa no ndo so sen ba bia sa nduaba no de da no okay aha ma kubanwa emuro so bebre kakra esen because me gidika ka kire o say aya na enuane nduro na e wo sa aduaba we mu no coconut oil no etimi twe no fast esen say odi agu nsuo mu okay
enti wo ya no saa so kusi ho ma coconut oil no enya hikakra bi enya hikakra ma nya warm memfa no dia adwo saa emfa ngum ma nya hikakra bi kakra bi ma nya hye bebre na fa gu so na kata so ma nsi ho for 3 weeks 2 days bia no na wa den wa shake no kakra 2 days bia shake no damienu bia shake no na fa si ho damienu bia shake no na fa si ho saa 3 good weeks odi si ho saa 3 weeks na so na afi wa pe atre no atre kitwa ma ba ko pe atre kitwa ma ba ko pe anopa dabi manya na anopa ni anwumre ye no anwumre bia because anwumre na be very effective anwumre wadi dia wie no okay na wa ye okay anwumre bia wadi dia wie no na wa ye very effective pa okay na se one thing say na o koye na wo pe na se anya adwuma isa wara but udi so a obenya ye benya testimony e wa fidie so se what you say enti obi a wo prostate enlargement enu ha dro na ma kire wo no obi a wo prostate enlargement wo dey also wo prostate enlargement enam so ma wanya dwonso mu hawo wa dro nie enti we boa emema mo esen ma okay because prostate one ekuta enuane ndro bi a eye fatty acids a eno ebema prostate na ye kese na ebe hya sia shrinking no back ebema na twetwe na ebema na twetwe what I say ebema na shrinking kakra na ye shrinking na ebe fom enti obo se o ho atọ kra okay ena yesin se obenom abrofuduro but yen ka say wanya prostate problem aka oprako pedun so timi mba ne aka kire say koya dewe ebe ha adwen okay because say eba no emergency case a fa kwa yare sabia na say how bia ewo ho no na ya mo waduro ewo preko pe na atima ho atima asa no but say abra wo pesa wo sayade no na ekọ kra de na kire say eye abibiduro na eye prostate enlargement dia eno kwan na ma kire wo no okay ebe kokra okay abusia Dr. Yusuf Sarfo na yate nenkana doc ye ko kakra etwato kra wo 21st clinic obi yare we se bi na akabesi mai miensa pene ye sorry di asem na obetimi aka kire no ye dro wo wi a eno ano no anaso obi wasa ha na obetimi eto ameka na ni akire mo 21st clinic won se ka se ye aduru a ye wo they use no in the clinical settings no aya na say ye bobo akire wa bia na onkonya no ba bia e wo se untimi nya bimpo okay ana kwan ya fa so ye aduro no so ye extract na aya na enwani nduro na ye restart no aya na mo twe free mo yes ano ye din okay enti esa ya de entem aya na me ka say obi a wo ya de statica say ebia osisi eye wo ya wachi bramo emututu oda ontumi nda o to ase no etwetwe ona ye otitiriti wanya nerve problem na so pesa wo say ade na 21st clinic de eno an se obema ye o mere kakra bi okay because endro no kutayen ho ayaresa ye wo machines ahodo a obi timi ba na aka say mo ye massage wo haka hu say ye ni nyina kire say ye nim de ye okay enti ho akade de ni nyina ye ready wa so ye ho enti say eye dwunson tentem stroke na aba wa kwa mu edien abra opesa wo sa yade no ma no kokrampo de na chese 21st clinic no na e wo se oyeden odi wani akire na se yade satika krampo de na chese kan hu se expert no 21st clinic yan krabata no de ya to apete okay Accra Central Hill runabout Central Hill runabout okay e honoma na ye wo Central Hill runabout Tema Community 1 Rome asoro de na chi na ye wo Kaswa New Market Road New Market kwan so new ECG office na wo New Market kwan so no nhwe animu Obom Road Kumase ehwa overseas e wo Kumase kasa obesi wo ehwa obesi wo 21st clinic ombesi wo yanim ho pe na wa bo awuram sunwane regional hospital na nimu pe onkranza ye wo enkane GN Bank dan no mu children's park no wo nhwe animu techimai Ajonkwa FM techimai Ajonkwa FM ne nchen honoma Ajonkwa FM ne nchen honoma na ye wo
sanso na go so abotan so sanso efe hwe animu ene ye wo tapa ene obehu yen takrade tadi efe kuma number 9 anaji station hono ma ena ye wo koforidua agata market koforidua agata market o green ne dan mu ho ena obehu 21st clinic o de odru agata market ewo koforidua kase ope o green dan odru ho pe obehu 21st clinic ewo ho free number no 0540 0540 311 311 0540 311 311 0249 311 0249 311 ya so ye wo bisu wo obuase ne brekuma ya mfa nka ho ene miame bebe o de offer number na asoye bi eben bia na o be kire na wakwaje wa yaresa mame na wase Dr. Yusuf Sarfo no nabusia obetimi afre na yetimi atwetwe enkomo doctors na nkasa na befa no mo no akọ straight up 0540 311 de deto be maso wo ho asemisa bia da 0540 311 and now 0249 311 0249 311 onintin bi apia din kan atwa gude na nim se enkofo jiwo makonyo nti abusia dodo akonyo oba akofo ntena so enchinti no mayemfa healing point dwumedie nensi awa woje brani adaje ehwe Terawan TV and afi Sompa TV no ayeye enka waseda enka na mo amutie radio ni nyina so yeda mo ase Facebook fo nyina so onyankopon koso enhwa ne YouTube fo na sorry die mame na be masafo kantanka se wa bra me da Dr. Yusuf nso ase na Terawan TV ne Sompa TV MC afo nyina nso medam wase papa ye Denise ye receptionist baako ono so enrada na wodi obede de onyankopon koso ensha na onya wadom no so ma una ya wode ama no diname na ne purpose bi anso so a wode ma no fulfill emfa ema nyankopon koso a ensha na onya wokese abusua medin de ohene yire maame akua yeboa asia mabronya ya sorry adwaso akramu nyina enche no wotwebo a. This is just a little thing in the sight of the Lord. Apostle Franco saying on ne dom no betna se victory na wonom etime de abroye nya dagitie ne hwe e wo Sompa TV Terawan TV ene Sompa mfidie no so na dwumedie nkaye nso etoa so e wo Sompa mfidie no nyina so yakra mu nyina.